मसिगी बेबी मंकी असिगी वीडियो से हुजिकल सोशल मीडिया दा असुकी मतिक यामना वायरल ओइरिबा करिगिनो असिगुमलबा मिसक अमा हैरिबा मिसक असि वेल न उमलुरबा मतुंगदा अमुक हन हिंगलखिबा अमदि असिगुमलबा एरोप्लेन अमा हैरिबा एरोप्लेन असि असुकी मतिक यामना चौमनबना कंपनी न मसिबु साबा तोकपा ताखिबा असिना चिंगबा अमेजिंग ओइरिबा रैंडम फैक्ट्सिंग असिगी एपिसोड असदा अमुक्तंग थमजागे फैक्ट नंबर 1 दा लोबिरसि मालेमदा ख्वाइदगी चौबा जीव मखल असि वेल हैरिबा जीव मखल असिनि अदुबु मसिना असुकी मतिक यामना चौजरबसु ताइबंग मेबदि चाते वेल गी मखना वसी मसा का येंगनरुबा मतमदा असुकी मतिक यामना खुई अदुना मसिना यारिबा मखै अपिक अपिक nga मखल सिंगबु फादुना चाय अदुना वेल सिंगना अपिक nga सिंगी संगु सिंग उबा मतमदा मधुगी अकोइबदा कोइरी कोइनी इरोइदुना मनातोन अमदि मयादगे यामलबा नुंगसेटकी बबल सिंग थादोकि मसिगी नुंगसेटकी बबल सिंग असि कयमुकी मतिक यामबगे हाइबदा मसिना कोइरी कोइना तोंगानबा इथक अमगुमना कहल्ले मसिगी यामलबा बबल सिंग असि उरगा अपिक अपिक nga सिंग किरदुना मफम अमदा पुन्ना तासिनदुना ले मसिबु वेल गी बबल स्ट्रैप नेट हरगसु खंगनै मधुगी मतुंगदा वेल ना मया लाउना काथोक्तुना इसिंग मनुंग लोमदगी अमुक्ता यामलबा nga मचा सिंग पुन्ना योतपा ngамmi अदुबु मालेम असिदा असिगुमलबा मिसक अमा हैरिबा मिसक असि हमबेक वेल ना योतसिलुरबा मधुगी मतुंगदा महाक असि अमुक हिंगलखिबा मसिदा उरिबा मिसक असिगी ममिंग माइकेल पेकार्ड कौई महाकी प्रोफेशन असि समुद्रदा इरुप्तुना अचौ अचौबा लॉबस्टर सिंग खजिंग मखल सिंगबु फारगा मसि मुक योनबनी अदुना 2021 गी जून थादा मिसक असिना लॉबस्टर सिंग फादुना लेरिंगे मतमदा इखंग खंगौदना अपिक पंगा संगु अमा लाकपदगी मिसक असिसु वेल गी बबल ट्रैप नेट यावखिदुना nga macha singalune na mahaksu humbeck whale amana punna yotsinki maduda misak asina whale gi stomach ta taba matamda karigumba posak amana chapsilakpagumna khanki aduga suki matik yamna mamba su pokhi madudagi laibak phabana mahak second kontra nipanam ki matungda humbeck whale aduna amuk hana wothorakhi maduda minor oiba scratch khara leibanatana nupa asi yamna serious oiba injury di yaukide अदुबा नुपा असि मतम खरा मेडिकल ऑब्जर्वेशन दा थमलमलबा मतुंगदा हॉस्पिटल दगी डिस्चार्ज तौखि फैक्ट नंबर 2 दा असि गुमलबा एरोप्लेन अमा हाइरिबा एरोप्लेन असि असुकी मतिक यामना चौमनबना कंपनी नमसि साबलेप खरबा मसिगी एरोप्लेन असि अतय अतोपा अमत नक्ते एयरबस A380 हेरिबा सिनि मसि मालेमदा ख्वाइदगी चौबा पैसेंजर एयरक्राफ्ट ने मसिदा पुन्ना पैसेंजर 853 तोंबा याय मसि डबल डेकर एयरक्राफ्ट ने टॉयलेट एरोप्लेन खुदिंगमक्तसु लोइना यावनै अदुबु एयरबस A380 ददि बाथरूम फोबा यावी अदुना पैसेंजर सिंग मसिदा इरुजबा फोबा याय मसिगी एयरक्राफ्ट असिदा इंजिन मरी पाली अदुगा मसिगी मसानी फंदोकपगी विंग स्पान गी असंगबा सि 261 फीट ने मसिना अमुक्ता 15000 किलोमीटर फोबा सुंगेप लेपना पाइबा ngамmi हाइबदि मसिना मालेमगी यौनिंगबा मफम अमदा हेक्ता यौबा याय मसिगी एयरक्राफ्ट मखल असि असुकी मतिक यामना चौजरबसु मसिदगी साइज हंथबा अते अतोपा एयरक्राफ्ट सिंगदगी मखोल हौबसु यामना हंथै एरोप्लेन असिगी असुकी मतिक यामना चौबा मसिदा पालिबा शक्ति लेरबा इंजिन मरी असिना एरोप्लेन असिना टेक ऑफ तौखिबा अमदि मसिना पाइदनु चतखिबा लंबीदा असुकी मतिक यामना कनबा नुंगसितकी प्रेशर सिंग पिथोकलम्मी अदुना एयरबस A380 ने चतखिबा लंबीदा अतोपा साइज हंथबा एयरक्राफ्ट सिंग मिनिट मरी फौबा चतपा यादे मरमदि हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा मसिना पाइखिबा लंबी असिगी मनिंगदा करिगुंबा पाइसिलुबा तारगदि असुकी मतिक यामना कनबा टर्बुलेंस थोक्तुना एरोप्लेन अदु मखदा ngонबा फोबा यारिबनी अदुना 2017 दा मसिगा चप मानबा थौदोक अमा थोखि मसिदा एयरबस A380 गी मनिंगदा पाइखिबा लंबीदा प्राइवेट जेट अमा पाइसिलुबा मतमदा प्राइवेट जेट अदु टर्बुलेंस ना मखदा ngонगे तौखि अदुबु मधुमकना कैजुअलिटी थोकपमक्ति थोखिदे अदुना थौदोक असिगी मतुंगदगी मसिगी नियम असि सेमखिबनी मसिगी एयरक्राफ्ट मखल असि 2007 दा इहान हना साखिबा मतमदा सिंगापुर एयरलाइन ना मसि इहान हना सिजनखि अदुगा हुजिकी मतमदा मसिगी ख्वाइदगी चौबा ऑपरेटर असि इमिरेट एयरवेज ने अदुबु एयरबस कंपनी ना मसिगी एयरक्राफ्ट मखल असि 2021 गी मतुंगदा साबलेखरे मसिगी मरम सिंग असिमक एयरबस A380 असिमक असुकी मतिक यामना चौबना मसिना अखनबा एयरपोर्ट खर नतना मालेमगी एयरपोर्ट खुदिंगमक्ता लैंडिंग तौबा यादे मसिबु लैंडिंग तौनबगिदमक्ता यामना पाकपा अमदि यामना सांगबा रनवे गी मथौ ताय अदुगा मसिना करिगुंबा रनवे सिंगदा नंफुदा लैंडिंग तौरुबा तारगना रनवे सिंग सोखनगदौरिबनी मसिगी सुमथक्ता मसिदा अचौचौबा जेट इंजिन मरी पानबना एयरक्राफ्ट असना ऑपरेशन तौरकपा मतमदा असुकी मतिक यामना यामबा फ्यूल कंज्यूम तौवी अदुगा हुजिकानगी नौना थोलकलिबा इंजिन अनि पानबा एयरक्राफ्ट सिंगना फ्यूल इफिशिएंसी ओइबा हेले मसिना मरम ओरगा मखोगी टिकट प्राइसिंग सु हंथाले
aduna global aviation industry da masigi demand asi irei leraktabadagi Airbus A380 asi company na 2021 gi matungdagi Saba Lepkhibani. Fact number 3 da lamlakki sanga sing hatpagi muhutta hujikan gi matamda makhoi bu kanbinaba amadi yokhat pinaba campaign sing malam gi mafam kaya kaya da loina chathanari bani. Adubu Thailand hariba leibak asina malamda ihan hanba leibak am oikre masina makhoi gi lamlakki samu sing macha poktanaba injection kapa hokhiba. Masigi maram asimak Thailand da leiba makhoi gi lamlakki samu sing gi masing asi asuki matik yamna yamkhre. Masina maram oiraga lamlakki samu sing attack torpadagi chahi khudingi mioi kaya kaya siri. Masida suknatangi 2025 ta mioi kuntra sikhi 2024 dana mioi kuntra gamapan asumna 2012 tagina 2025 marakasida Thailand da samu khaptana mioi chani humfu muki me hatkre. Masigi sumathakta samu singi masing asuki matik yamna yambana samu singna lomi singi mahi marung kaya su amangata thokalle. Masina maram oiraga Thailand government na wild elephant gi population si hantanaba samu amom sing reproduction tawdanaba vaccine sing kapan ba hokre. Masina samu amom sing chahi taret amukti macha amata pokpa ngamlaroi. Aduba mioi kaya amana samu sing breeding lephan bagi damakta masigi mayokta yaningdaba kaya phongdokli. Fact number 4 da hujikan social media platform sing da masigi yong macha sigi video si asuki matik yamna kanna viral oiri. Masi mayamna susoidna ubiram lagani. Masida baby monkey amana yong manba amunba sanapot amapo koiching chingduna mahakna chatpa mafam khudingi koipu puduna chatpa. Masigi video simak Japan gi Ichikawa city zoo hairiba sidagi namlakhiba video ni. Masi July 2025 ta pokhiba hujikna tha taruk ta ngairiba yong macha amani. Masigi baby monkey sigi maming buna Pans kawi. Masi poklum laba matungda yong adugi mamana masibu abandon oina thadokuna thamlami masibu accept toksin bikite. Aduba pikliba yong macha sina mamagi mathau asuki matik yamna takhi. Mamagi minungsi mamagi care amadi mamagi lumlaba matampa aduna yong macha sina zoo da leiriba acho achoba yong sing manakta changsiluba matamda yong macha se atei atopa yong achoba singna amate accept toksin birakhide masibu inthok birakhi. Madudagi zoo keeper singna yong macha sibu makoina makhutmakna machinjak pijaduna su yoglakhi. Aduga naitom tarba yong macha siga manakta makoina emotional support oinaba orangutan hairiba yong asi manba amonba sanapot ama thamki. Aduna naitom tarba thatarukta ngairiba yong macha sina mollaba yong manba sanapot asibu mahaki hek mamagumna khanduna mahakna hek chatpa mafam khudingmakta koiching chingduna koipu puduna chatlibani. Aduga yong macha sina tumba phawbada mollaba sanapot asida ngathaduna tummi. Masida atei atopa yong achoba singna mahakpu chithatpirabasu mahakna mukchelaktuna halaklaga sanapot asibu konduna masigi marumda muglotli. Aduna sanapot asi yong macha sina mahaki mamagumna khanduna leiri. Yong macha sigi mong mato asibu zoo sigi caretaker singna video sing namladuna social media da thadorapodagi masi asuki matik yamna kanna viral oiribani. Video sibu nungai biba targati like share amasung comment tawbiu aduga channel asigi makhataba video sing lakpa matamda somgi ifamda ihanana yoraknaba channel asibu subscribe tawbiraga bell icon nasi amutang nambiyo.